Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Hana Haida Channel. Kali ini Hana Haida Channel lagi lihat badut nih teman-teman. Badutnya lagi nggak boleh majang nih guys. Ini ada delman nih teman-teman. Nih lagi nyari tempat yang boleh majang teman-teman. Ini ada badut Sailor Moon, badut Marsha, sama badut Strawberry. Nah, kita ngumpul sini aja teman-teman. Ngumpul dikit aja guys. Nih teman-teman, ini pemainnya ada Bang Asep, Bang Surya sama Bang Reza yang seperti biasa